Twaikardis Medical Center ahuna gashamo rino mweji wa senior yo kubanza St Victor Secondary School omurkatarabu hweju ariyo natunjira obujanjabi Morina inebironda kibunu kandi omweji ogu nagira ngo bamutire bwanyuma yo kumuberera ngo yiba sente zo mweji mutahiwe bantu wari umustafu kubambitse umustafu nza koza banga ngambara head to dome yacu yubwana B atebye tinkwenda buhure cyangwa nkarete ratata sasore sente zanyu ngo arambara narambara bantera banyhasa 5 mpaka 11 kizikiri 11 haragaho mastomo w'imbabazi ajya tuvuga umwana kurgerera kumwamuteye atayine sente Okurgerar Maureen atirwa abashomesa batano abarumuna mukuru w'ishomereri nabwanyuma bizire bayegito na chairman wa PTA twabitebyaho nawe yikaho we yakakwata katebe akanzumicaramu reba atandika bantera nishasha ekibunu naniko nezwe yabantere kikuba nane pezo baye bantera munywani wa Maureen ISJ Catherine twamushanga najanja ba munywani we kiyagira umustafu yajango bamutera ngo bamutera busha yajango tumuzure imyenda kabya kwatira amabiri twajumira yesaga mayiruka hina abantu abarebera umwana ogu nareto mu irwariro kandi batugambire mbera eyabirarumu umwana ko nambuza ndokutire no yajango atirwe abashomesa staff y'abashomesa bona bamutiye mbe naje bafata na romwana kibuno kwari umwana ari naboroga ari natanyangwa nayibuza ntedi nishomereki wecho nindeba ngo nekintu cyo gwisi amashomera gine ukorejo biniga kinga ahubwo kuba umwana wawe kumutwara guriragire kwega okashikayo bakwetera umurambwe nekintu kigwerira cyumba buba muresire kubashira habajya ngo baziye umwana kutumburize yajya atabana batya bashireka twamuhawe isumu twaterishe yije mukuru w'ishomerere Kabagambe Bernard arukugambwa kuba yetabire omukutero mwejogu twagamba na wasimu yatugira ngo umwana atirwa beji batahibe norete ebintu bitu kesi zitu zuwacho tugambire wanoronda kisente zitu zuwacho warantuzenda kandi so tugere guru ready bamutandika bamutera urwari finally urwari kurwabirwingi what is happening abashomesa bashuma kugera bate bashanga umwana bariyumba mutera utine musomesa wa sereho akweza akumutera nakanyafu abashomesa bakabira bakumuye mu ngaro z'abana abatura abaherira ishomereri batugira ngo umwejo gw'amazere biro binatirwe konka ishomero rumusherekire nakwente zanyu gusibuzirize bose banotematema mukashire ni komshara kumenya ngo umuntu kuntara kwasugoho ninga taramurebere isomero kamwini nteka ki umwana wakamterwa kashatu umwazo ntego cyemani si wa msahe kumene mwana kwibaza mwabata umwana ari arwizwera yirwaro atkana ari mu mberambi mbere headmaster mwazi master yambuza usati imyege y'umukoro ati bidari twaganira n'umushawari yo namujanjaba yatugambira mbere yo mwejo gwarimu so twagire kumushebera twashanga ubuzo w'amani buri yakibunu anda kainaho side ibizona ikazeho ebironda mukureba kwita bukamaze nkebironka bina baka karo signs zo koreka ngo bajanjaba bakushika homba za mtu akata dressing tukozere wound dressing twahoze yaje kandi wagaruka twahashemba andi ndureba busasi uromba shendera abashomesa bana bakwatwa police kandi babira bari muna chairman PTA bacuburuza misho kandi the best thing they could have done ubu amagire ngo akiba sente bakamba bagenda ba reporting a police abo kuba in case bakatwara everagiro in their hands that's why they have been arrested akwatire kandi n'ubwambara bare yache wasetatone abantu aba kugira ngo immediately action abantu aba twarwo mukoti nde Evans Taremwa abwa TV West agacenchwiri